Polisi y'u Rwanda ikora mu karere ka Rubavu ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano yataye muri yombi umugore w'imyaka 41 nyuma yo kumufatana litiro 1760 z'inzoga z'inkorano. Byabereye mu mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byihi, murenge wa Rubavu, mu karere ka Rubavu, kuwa 5 Gashyantare mwaka wa 2025. Ni nyuma y'uko n'ubundi Rubavu ejo bundi hari umukobwa mwiza rwose wapfuye yishwe n'inzoga hamwe n'abagenzi be, aho bikomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga ko bagenzi be bamushyiriyemo supaguru mu nzoga, yayinywa agatangira gufatana mu muhogo anagaragurika, bakamujyana kwa muganga akabaguyeyo. Video yagiye igaragara uburyo bagiye bagenda banywa inzoga rwose banatumura amatabi, ubona ko ari abakobwa banezerewe no kuba bari kunywa inzoga. Ariko igitangaje ni uko bari abakobwa beza cyane, umwe muri bo mwiza, ndetse muri bo aza kwitaba Imana mu buryo butunguranye aguye mu nzoga. Inzego z'umutekano zabwiye abaturage ko mu rugo rw'uyu mugore n'ubundi w'i Rubavu iwabo w'abakobwa n'ubundi umwe muri bo aherutse gupfa, hengerwaga inzoga zitujuje ubuziranenge, hanyuma hategurwa operasiyo yo kujya kubisaka. Umuvugizi wa polisi rero y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, CCP Karekezi Twizere Bonaventure, yabwiye abanyamakuru ndetse n'abantu bagerageje kumusura no kumufasha ku mirongo ya telefone ati rwose ahangaha i Gisenyi turacyari gutunganya dosiye y'umugore n'umugabo kugira ngo dushyikirize inzego zibishinzwe z'ubugenzacyaha. Ati turakangurira abaturage kwirinda ikoreshwa n'icuruzwa ry'inzoga z'inkorano kuko zigira ingaruka mbi ku buzima n'umutekano muri rusange w'abantu. Izi nzoga rero zateje urugomo ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino mu gihugu, ariko kandi gahunda yo kuzirandura no kuzimena no gushishikariza abaturage kuzireka bakanywa inzoga zemewe n'amategeko zizwi, iyo gahunda irakomeje. Nubwo bavuga ati nta nzoga karemano ihari, nta nzoga yigeze irimwa, zose ni inkorano, ariko nyine bongeraho ijambo rivuga ngo ntizujuje ubuziranenge. Umuntu rero uri muri dunda ubwonko, umuntu uri mu nzoga, sigaho nyaboneka, inzoga ni mbi. Aba bakobwa rero ni inkuru yagiye ibabaza abantu benshi cyane. Umukobwa mwiza rwose muragenda namubona ku ifoto, kuba yarishwe n'inzoga, yishwe abona na bagenzi be ngo bamushyiremo supaguru. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kuba wagwa mu nzoga uri umwana w'umukobwa, inyuma yawe hari abantu barimo kugenda banywa itabi. Ni ibikorwa bigayitse ku rubyiruko. Abakunda urubyiruko mu rusengere ntabwo byoroshye. Ngayo nguko rero ni kanda subscribe ku ibara ry'umutuku, ukande like, hanyuma ibintu n'ibiganiro bigezweho bijye bikugeraho ku gihe. Ciao ciao.